Te tari mai. Ok, tata alua. Ok. Tolu uata. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Loawe, pia mwalo mama ni ayo whahu watuia, nei halai walu waftani. Professor Inoke whatuakau, pia professor tokita social waftani. Hufanga due i talamalu e lotu. Whanua pe moe ako. Ka ke whahoko atu e polokalama ai University lo au. O iloa ko lo au. Mo mamani. Tau talanoa ki Ukraine, Isleri, ya mo Taiwan. O kou whatapu atu ki he taha mai, i he taha maha kurea a hono nau. Pea o kou atu e ku whakapapa ki he kakai tupu ai whonuani, te whito ke matakari nana wala, o ka nau tolu a Kentelani, pe pehe whoki ki he matakari talaku, o sene, o mananga sene, o kuiai ku whaafke bongbongini, Professor Enoch Whatuakau koe Purelahi, koe Chancellor o e University lo au. Pe koe ia te mapo talanoa, tātālanga i e bongbongini. O kou whaapapatu ki he tahine Princess ko lātu fui pe kao, ne mea i Kempelani, ma i moa ako. Pea pehe whoki ki he kautau whanua, whare a matapure, ai kautaki lotu, e ki he talo whikaulahi o tonga ke Australiani, Curtis tui halangi nie, pea moe api ko pou nopa, pehe ke ka inga ta ahine hen mo ki mo toko toa pea mo mea mai i he waha o pe te mo mea mai ke polo kalamani. Ko e kawe ngae, ko o si tuku atu anenai, ka e kai te utoi whakaiwoloa, te uawe rewa ki a Professor Enoch Whatuakau, ke Inoke ki Inoke, ke ne talanoa mai a ko alo au kai whahina, pea te matoki hoko tai pe malo au pito kai whahina. Malo pito laftani, ko le peke uku kwanga i talamalu e. Whakatapu ko au whaki mai poloka maka, whakata mai mua ke talanoa. Ko uika pe talanoa ke lo au mo mamanisi ua he kuro. Lahe tahi pe mahu inga o hoko. Ka kui kai, ka kuhange ko sio kehe ai miti a ai wesi te ia me ia ie. Mare. Ke tala hono ngahi. Ai ngahi me au hoko. Pe au kamata ke o ngohi e ngahi whonua ia ai nunua ko ia oi mea ko ia.
Ko mea mahuinga tāna e hoko mai he wike ko osi. Ko whakatokanga ai World Bank. Pea moe ngāhi kautaha paanga kehe. Ka kai tautau te whito ki World Bank. Ko nau whakatokanga ki Amerika. Ai tu unga ya u kia mamani o ka pau e kei hoko atu e tau mea kodi o ku whai ko hono puluse mea ko paanga i ata aloa. Ko whakatokanga mahu inga e ka koe kai si o ia o whakamahu inga e whakatokanga ko ia he ngahi whonua ko ina utau iai. Pea ko hono nunua o whakatokanga ko ia na ko na fumahino au pito siua ai mea koe na e tuku mai. Koe ulua ki pe ko alwe a muua Amerika o whakalaka i he ene GDP. Aia koe paanga ia koe o mai hene ekonomika. Ko alu hono muua ona ki tu opure anga o whakalaka ai. Ka koe konga whatu tā maki taha. Ko ene hanga o pulusi taware ai mea koe paanga. O totongi aki o whai aki ene totongi moua. Ka koe mea whoke mana tuina tatanoa ki ai. Koe mei wae ua o mamani au nau kau ki he BRICS Nation. O kui kai ke nau toi ngā ue ake nau tolu paanga Amerika. Ka koe mea koe i he pure i koe e Amerika hange koe interneti i he wesi tepe lahi o ngā waki. Ko ki mea ko tope u totongi ki he interneti wageri riu ke tola Amerika. Ka koe whanki mea ko fu iki ia, fu si ia, ke whakahau whi tola Amerika e mahu inga tola Amerika. He koe ne tuu koe tai mini o common sense si ua ai mea koe ni. Ko he kapau koe anga ekonomika, kapau koe koloa o kuke e lau koe fia taha miliona. Ka kua pau ke pulusi ho paanga ke ofi he taha miliona koe uhinga ke tatau ho koloa o kuke whau mo iwi whakapaanga o kuke hanga o ngā tokunga i. Ka pau te pulusi i koe ia hatola ua miliona ka koe lawa pia po o ekonomika ko iwi ho ekonomika koe taha miliona. Ko pareo ke alwe ai ua miliona se nini manoa ke ho taha miliona. Koe hanga ia koe o ngā ue whakapaanga o no whai upanke. He koe mea lahi taha koe. Na tau he koula he ngai panke la lahi ke malui ake tau paanga o no mahu inga. Pelere mai ke he tahi wa whitaha ke Palestini koko Nixon hangarewa Nixon ia to'o ai paanga o paanga Amerika o ke to malu ia ke koula kai malu ia pe felotoi felotoi ngahi puri anga ke whakatau aki pe koe mea ia koe o ku hau ai ngahi puri anga koe BRICS Nation o to whakafoke paanga ia ke malu he koula ko hono uhinga ke whakasi ai felotoi koe o ki he pulusi o paanga i he eape ko foi felotoi o kai ke tu ai ngahi puri anga e koe o moone mea koe ia ka koe mea koe mahu inga si ua ku o mai he ko tokirea mai ane a World Bank o tala ki Amerika hei kai ke nau kei whai ai pe e nau koe ka hono o kai ka hano iwi ona ke taofi ka koe whakatokanga mai he e ue siala he ekonomika mamani a tau te whita koe ue si te i he mea koe ne Amerika o whai. O ka pau te nau kei hoko ai plusi noa ia oi mea koe pānga. Ai a ua ki peki ai ke nau whai ha mea ke ho nau mo ua he ko hono uhi ngā ko whakalaka ho nau mo ua o nau to uia
i e iwi na ekonomika. Pea koe talu e hopo hake a Palestini koni ko paiteni mo whinga mo vai talanoa ai Congress ke whakasii whakamore pa anga moe ha kai ofa mai o whinga ai mahuinga pa anga Amerika ke oua e mo kai ke lapa. O wau peke a onsiwa o kai ke lapa. Ko foi mea lalahi ko mea lahi tahaia o ha e ngā ue whaka ekonomi kai mamani i he wike pe koe ne taha kosi. Koe. Pea koe hiki koni o to tong koloa. Angena tau tā noa kei. O te ke lawa kau ekonomika e ue si pe o tala mai pe koe ha hono uhinga. O hiki pe e hiki pe he ako. Ka kuia ku hu ki ai koe ne hiki e ikuia o tau totong katoa he ngahi pure anga o nofo ko he wesi te ai mo ua Amerika. Ai aku o si whakahoko mai ki hen ko tau whakatau wakauku ke ta tau noa ka hoko fo i tolu ia o no ua piliona pe ia siu. Ihi ata aloa. Pe aku nau toi teke me tatau ki Nuusila ke nau whakatau ha nau wakauku i a tom ko kamata ia koe ke teke mai koe ngai mea koe ke totongi a ki koe ha nau mo ua. Ke whai ngai whelotoi ki pehe pea ou he ngai whonua ue site o maamani ai paanga lahi kia ki nau tolu i e whahinga whotunga hange koe mea tau hange koe ne whai koe ke wakauku koe wakapuna moe hafua ka koe mea tau pe siu. Ka koe mea ulua ki o ku haa mai koe i he tuunga whakamaman lahi. Ka koe ke uiloa puka ha koe mea koe ke talano ai ha. Ha kau whai o ngoi koe ki ai. Hange o ku ngungu tap. O ku ki sai pia tonga ia mahalo koe tai ilo koe kai ke nau. Whaka ongo ke ngahi o ngongo mamani o mahu inga ke ilo he kakai. He koe te waki koe ni koe tau no fosiwa kono analaiso tau ata aina koe o e koloa. Ea uia ki ti sema o ta uni. Ko to osia o koloa ia ke hiki aki hono mahu inga pesete wano. Pea oku na ui e nau tol koe hyperinflation. O koe ke toe inflation no moloi. Ai hiki koe a koloa. Ka ku tau whakatokanga ki o tau ka inga ko uia ko whainga maria mea ko. O te ko whamiri han ko laise ko mea. Ko ke tupu noa pena a watu ki se masi ua ko iaha mea ke te ala ke ka ko staini ke whinga e kakai ke nau whotutu. Ke nau tokanga e nau muipa pehepe motong. Ko hiki a koe ni he kai toi tu uia o au ki tisema. Ka koe mea ulua kia siwa ko koi mamani he aho ni, ka koe mea lala he ua o ku hoko. Ka te tala no ai ke konga ulua ki, ai ni ka pau ke aho whihu. Uksai au pito peke tata no, ka tatok hiki ke mea koho no ua. Mo hoko a te polokalama. Io malo pito kai whahina koe kamata mahuinga au pito pia matala o hanga o whakatokotoka mai ka kou to atu pe ai tānaki pe ko e ku whehui ko uhinga ke toi hanga o toi ki i whakaloloto i mai ki mua patato ki hoko atu ki e konga ua mo e konga tolu ke tato ki alu atu ki e ka noa ki Isleri pe mo Ukraini mo Taiwani pe peke ha o koni ka ki tau tolu ke he okus ke langa waka ko ia wakauku atomi ko mea whika ola ki o ku mahino mai rewa mi ho o tala noa kuo kehe au pito ai tu unga whaka ekonomika ko ia kuo iai a Amerika pe koe tau whakarea e taha
kua tō kehe ai mea kuna utala noa i ho nā wiwi whakai kautau mo iwi whakai paanga mo mea koe o ku hā sino mai ai holofa a e nau ekonomika ki lalo au pito. Ai a koe tau pehepe e wakau ka pati ke toi ki tānoa mai ai. Ko kongaini o tō māmaria ai pure anga hawa Amerika i e tau talanoa ki hyperinflation, alu me inflation ke hyperinflation, pea mo e tō lalo a ene sirini o kune mau, pea me e sirini o kune tauhi mo whakatupu. Aia, pea mohono ue si alahi ai panke a mamani, ko ngā hi mo ua, pe koe tō lalo whaka-ekonomika. Ko mea whika ua ki ia, pea koe mea whika wā, ko tala noa ki he hiki koni ai koloa. Aia ko hyperinflation, ko ne hiki ko ia e alu o au ki he tuunga whe, ko tuunga te tau, kai ke tau toe lava, ia whaai ngā alu he direction ko ni, pe koe alu ate hala whanoi, kai ke tau toe lava te tau whanga tā ia hono whakatau e ngai koloa, pe koe hae a mea te whito e hoko he tau alu koe ni tala noa ke paraparema o hiki koloa, aku ikai ke mahino pe koe hae uhinga oku hiki tala pe foki koe mea koe lahe tau koe lolo. Ka koe mea koutou fie tānaki atu mo ku whehu atu peke ke anga mua toi tala noa i mai e fo i konga uruaki o e tunga wha ekonomika mo e holo wha empire a Amerika. Ka pau te hao mea o ke wakai me ke pia koe tala noa ke konga ua koe hiki koe ai alu ai hyper inflation o pe koe hānai ngahi i ola tamaki te tau a uaki ai malawa ke tau a uki ai malo. Koe parapare mā lahisi ua. Koe ngai whonua tau pehe, koe ngai whonua koe Iulope. Ia. Nā nau whakalaka i he taimi ko e tau e nima ko o si mane ko Flanse ko whefu. E o atu rewa a Amerika ia o whai tau ko e i Ukraine. O nau e whihia katoa Iulope ia ai he nau kau he NATO. Mare, ia, mare. Pea koe fo i mea lahi na e lava tupu e nau langa whakalaka he nā nau mao e kasa mo lolo maa me Lucia. Ia, mare. Lere. Whakalanga koe tau, aroata Amerika tu use pai palolo. O ku hau koe me Lucia ki Iulope. O kai toi hau re vai lolo i. E o tafe mai pe kau si i pa huu ia ke ngai whetu ke. Ka ko Iulope o ku nau whakatafa aki e a lolo o ku nau mau he ku wheinga a Amerika ia ko lolo mo e kasa o nau mau me ai. Ke ta ofi hau e mea ko maa me Lucia ki Iulope. Kai alua tu e ai lolo ia me he tafa aki koe na nau tolu mo e kasa ko os kamata kasa ia. Ka me riunga whaho no totongi ona he totongi a Iulope na e mau koe me Lucia. Pea koe safa koe a Iulope, koe tō lalo koe a Iulope i he taimini tō lalo. O ku wau mai ke ekonomika Britania, koe nunu a ia o ngahi polisi na lahi na e whai e Amerika i he ngahi, he tau kamata me tau kōsi ke tau. Pea ku tō lalo re mo ekonomika koe ia. Pea koe ko whatokanga mai ai World Bank mo ngahi kautaha paanga, ki Amerika ki he ne mea koe o ku whai, hono pulusi noa ia mea koe sirini. Ka tau sio e whakate whito pa alu koe ni ke he tau alu koe ni ke hyperinflation e laftani.
Ko parema o hyperinflation he alu ai tokolahi o kakai he kai ke nau to lawa mau ai mea te fito hang ko mea kai ko vai ko no fuanga mo ke toi ma o lunga ange I kai fonua ko Ia. po osi Asia I Amerika lahi au pito taimini pe ko ngai fonua pe o totonge nofo mo mea ko ia ko api ko hafua alu katoa ai totongi ki o lunga pe ai ene tua na ia e alu pe taimi mo tokolahi ai kakai he kai ke nau toi lava na tolo fua ai totonge mo ui I he ngai fonua koe ko totonge no anga ko totonge me akai ko totonge oku ko pare mai ko hiki ai totonge koroa ko taimi ko hiki ai pe se te tolu pe se te fono pe fi o ke la ma pe whangatua mo ia ai tokolahi fonua ko ne taimi ko alu ke pe se te uanoa toe fu tokolahi ang ai konga ki lalo o fonua I hono kakai he kai ke nau toia o nau iwi o nau toluia ke whakalato a fie mao ko ni koe ai ngahi koloa pisinisi he ko tau tanoa ke koloa au ko mea pesiwa koe alofa tau mai ka wai ho totongi uhila ka wai ho totongi mai ka wai ko ho totongi fare ka wai mea kotoa pe pe koe whakatu tāmaki a koe o tau alu ki ai ka koe whakate fito ai a mea koe ni whakate fito me I he ngā unu whai Amerika he osi kore mai ai uopengia ke nau wheinga ke tu e nau whakamore ki he mea koe o nau malava ke totongi koe tala noa a lahia siwa pea koe whakamore lahi koe he taimini ko mea ki he mea whakautau. He koutui siwa koe tau ke monu ia he taimini ko whakawhepaki ai BRICS Nation ki he tau. Ki he mea koe tau. Whakawhepaki ka tau Lucia, Siaina, he ku nau le sai au pito e nau ekonomika a nau tolu he meri no. Koe uhinga o whainga tau wai whanua koe. O kui kai ke toi lava he kapapuru ia mo mea o fua o whakamore. Ko mea lahi taha te ke la tene lava o fua o whakamore ko mea tau. Te hei kai ke hu e whakatau aki mea tau ia ka pahi kai ke whahatau. Pe au mōsio o whakalanga I Ukraine, whakalanga ene tau Isileri, o nau toi whainga ki he tau koe ni koe I ke whahatau I Taiwan. Mo mea koe, ka fu poto ngai whanua e sia ia. O nau whakamama o mea siwa. Mo whai e langa whakalaka. Ko hono ua koe e mea koe o tātou. O tuk tā mai Amerika te nau toe tufa a hiwa ono milion, pirion. Ki he whakakautau ke ngai tokon whakautau ke ngai whanua. O toki hao e whakaiki e fo tokoni ko hiwa ono pirion asiwa. Tā koe, ko tokoni pe ia ke nau kautau o rotonga nofo he whanua ko ia. O whakahoko tau. Aia ko kai ke nau kei teke nau tole whanua piko whahinga mea koe ni ui ake a Ukraine ko proxy war. Ke nau noko teke atu. Kua nau huu nau tau ki loto. Ta koe fo I toko nia hiwa ano piriona ia. O koe koe awe ke ngai whanua koe ni. Koe awe pe ke whakapaanga aki e nau kautau o kutuku holo he ngai whanua koe ni. Ka mata atu me Isileri, ka mata atu Ukraine, ka mata atu mo mea tau o nau whiema. Ka koe whakatu tāmaki e koe siwo o hoko he taimini. Ka utoi mā o lunga nge whakatu tāmaki ia. O I kai ke ilo he mao he ngai whanua we si te ea mohono ka kai ha whakafua fua. Whikau aki moha o ngongo o nau mao ki he mea o hoko koi mamani. Hange ko Australia ni.
tau no pita toi tau ongo a ka pulu ko ha fua sipot o koe ke asi mai ha me ai ki fuulahi a me e ki mamani te nau whakaha mai ki kakai ko me ai o koko ka koe taimi ko tau no whanoa pehe ai siu o koe ke tau leo toko ngahi tau koe e lava peha tahaya ata mai ko iha se lau se koni o lo mi e mahafu ato mi pe hoko e tau lahi ono tō. Te tau au hai o tau uho vare pe koe haa koe mea ko pehe ai a mamani. O kulau se koni o koe ke ilo ia he ngai whonua wesi te koe teke koni o tau koni. O ku tau panaki o tau muui whakau ahope na oho vare o ala hataha ke he mahafu ato mi ko ele o siya siwa. Ni kai rewa ke toi la vai au taofi. Kau tau whaka amoanga pe ha wakakai whakapoto ki e pureanga Amerika ke na uhanga o tari e whakatokanga koe ni ke tuunga whakapaanga mamani pe amo e whakatokanga ke malu a mamani he ngahi mea whakautau. Ke ua toi whaiha tau ke tau wheinga i a se nita koe o merino kai tupu ai a se nita koe o teke o mea koe tau ke ngahi whitu keke ki mamani. Ka koe ngo mea lalahi e ua siwa he koe ua kia moe ua mea ngo tau tānoa kea he lo au mamani. Kai ke he peko hai ua au kea e tatanoa ka tau iho e ka kaitonga ke nau ilo e mea au koko. Mo mea koe o kunau ke tau teu ke kau. Aia koe mea koe ko wakai ke ai kai whahina māloa pito. Ko neonga tau tala noa koe ki he holo whaka-ekonomika a Amerika o ne uesia kātoa ki tau tolu. Ka ku asmai me o whamatala, o kunau toi whai pe mea i tala noa koe e nau ngahi toko ni, o e nau kauwhaki i holo ngahi whonua, o kunau toi whai pe mea ke whamau luta aki ha mau mai hanau paanga. Hange ko tala noa koe ni, tau tala noa koe ni ke tufa piliona koe no whai ki Isigeri mo i Kureini pe mo Taiwani. Yeah. Aia o ku iai pe a e nau wheinga i he tafa ake taha, neongo o ku osi asi mai ai holofa ai fukaria o Amerika, pe o ku si ai tala noa whakaikiikia ki hono tafa aki holo, pe hono tafa aki vai meihe tau ngahi ni tia koe ni murini. Pe aku mahina pito ho tala noa ke hyperinflation ai hiki ai koloa, pe aku mahina o pito ngā hiola e malava ke hoko ai o hange ko whamatalau mahino au pito. Pe o mahu inga ai hange ko tukuhua ane nai, mahu inga ke tau teu. Ke ai pe e tau teu mo tau whaitoka ngai. O kumalawa ke alu o whaingata ia o pito ai mahu inga koloa me uesia i e kapa ke hange ko ke o se o mai e whakata koe koe o peki whare koloa. Pea koe mea e taha koe poine kāna ke toi o mai. Mahu inga pe ke tau whakakau ki ai e malawa ke hanga whahinga whonua e whonua i whaatomi. Hano uesia kovi he tauni o lo mi ai nau a to mi pe ko uesia lahi ia a ki tau tolu mo ngā he tuko ia. Ka koutuko atu e wakau ke hoko atu pe ai ano toi siofi ka haueni o toi ki siofi mai a Isigeri i Ukraini mo Taiwani, pe mo tau kala noa ki e tau whakaukau o e AUKUS o e whakuvaka wakauku ko ia i a tomi a Australia ni lau piliona koe ni tonge au piliona kau hanga atu kai.
ka koe mea mahina mai ke te au, ka pau o kutono pe, koe fo i tufa silimi koe ni, ko mau ia koe tufa pe ia ke he nau hange ko ho whamatala ke he nau ngahi, nau ngahi peisi to ka ngahi tau, ngahi ke he nau tawhaaki whakau tau holo, i he ngai peisi o tū he ngai whaitu ni. Pe o ku asi mai whauke o ke o mai ha paanga ia ka ki tau tolu o ku tau whao e uwaka atomiko e ni ko o si mahina o pita mai Amerika ia ko e uwaka ia te tau wha paanga pe tau tolu. Whawhoke atu kai whahina ke he haukat bala. Te hange ko kulau si ua, ko mea koe o ku mafola halo taimini e ngā au e whakatipilo me tika hange tau si o Ase Pasifiki, tau si o asi mai me iu e nā. O ku i kai ke toi loko whalala ngā hipure anga ia koe o ku mawahe koe me i he wesite hange koe Rich Nation o koe nau toi whalala nau tolu ke ngā hi mea koe ia. Koe ke nau toi whalala nau tolu. Nau wopina toke i uena ka aku nau ilo nau tolu o i kai ke iai ha māloki ia o ngāhi komiti a kautaha ko ia. Ke whaitutu uni ia te ia pe. O hange koe ni nai hoko he komiti. O hange nai o ku hoko koe ni he ngahi tau koe ni. Nai kai ke fuoloa ko nau hana tō whakailo take o Lucia. Ke he whakaauwha koe ni mga aue a kau soti a Lucia i Ukraine. O kui kai te nau toi ngū nau tōlu ke take o Isileri he ne mea koe ni o whai koe ni Palestine. Ka koe weo kōti eni e laftani o tau tala noa ki ai. Te o kui ai rewa ai tae whalala lahi ia pe koe ngahi tau te whita tau fo'ou. O ka pau hei kai ke hoko a te tau sirewa tau tolu he whakalelei lahi ki he United Nations. He kuhange ha mea ngā ua pe ai wesite ai United Nations. O kai ke kāwai ke nau ngā ue nā tō ke ngai pure anga koe. Kuhange koe nau ngā ue a nau tōlu koe pou i pe whai te riha a ngai pure anga wesite hange koe whakakolonia na whai e Flanse i Afrika. Whakakolonia na whai he ngahi Spain i Portugali mo Whepua i South America. O i kai ke whai hatala noa ia ke langa, ke whakalelei e ngahi mau nai hoko ai. Ka aputo e kapi atu pe iha whounga whakaono pōni ai ngā aue koe ni. Te whatata pe siwa. O Flanse, i Afrika mahalo ko whanua ko Nigeria, ko hono kolonia, pe ko Kana, ko ke mau kia. O ku alu a Flansea ngā ue ake iuro. Maina? A Flansea, o ngā ake iuro. Koe ne paanga koe na ui koe French, ai koe kene toi ngā ue aki. O kei whakamalo hii peho no ngāhi kolonia Afrika ona ke nau ngā ue ake French. Ko hono uhinga koe mea whakapaanga koe ia o pure katoa pe Flansea. Whikau aki mo paanga koe ia. Pea koe taha ia ngai whonga o nau tau maulalo aki whakaeono pōni. Ngai whonga whakaeono pōni nau si tau maulalo aki ai kau o Afrika. Mo ngai kolonia koe o nau tolu na iai. Ka oku pehe siua e anga. Koe tuu koe e ria ko e sia mo Pasifiki. Ka pau te tau alo waka uku. Pe alu monu usila waka uku. Koe ongo whanua koe ni una tuu Pasifiki. Oku tau pehe ka hoko hatau koe alu e waka uku koe ni o toife. Pe koe ngahi mahafu e fuofua whaingai ke whakaauka. Nau hau he koe uwaka iwi ato. Si ore waki ai koe mea ko tau teke atu ai. Neongo e tuku whaingata ka tau whakaukau, ka mata whakaukau e Pasifikia ke he neutrality.
Ia. Ke nau tala noa e neutrality. He kulawa pe ko wahena ko Micronesia, ko sia e nau purianga whakatahataha ko Federated State of Micronesia. Nai whotu e kau Amerika. Ko mea pehe pe o tau tala noa ki ai i he Pasifiki, ko uhinga ko ne malu ko kihe kahau. He ka paurewa alu a Lusila e mo Asteria pou ki Amerika ke na whakamahafu i vi atom. Ko Pasifiki ai pe iasi. Ko no toho atu ai pe ki tau tolu ke whakatu tāma ki lahi o ko hoko ha tau atom. Maman. Ko ngai mea pehe siu au tau whakaamu koe ke tau toka teu ki ai, mo tau tala noa ki ai. Kai tuku e tau nofo o ngungu tapu i he ngai mea koe ni, he koe uhinga te neuesia lahi e tau moungi. Nau toki hau mei tonga, au ki hapai, koe sipi foku tau os whanonga pe tau tolu. Na alato o mai ki kapa mailo, kapa mailo la lahi siua me paresi aina. Tola fitu taha. Mas, Ai kapa koe pea kapa mailo ia he kalas la lahi wheu tola fitu taha. ki lahi si i pehe la lahi ko tau siua e Asteria. Okay. Tola fitu taha. Ko foki mai koe nau foki mai mo kapa mailo. Kai tōre wai mo ngalo. Ia. Pe kau rewa ke tō e ku kau a mo ngalo ke lahi. Ia. Ke te inu mo ngalo. Pekita i mori. Ko tu uia e te whakamore. Pai koe kapa hua kau la lahi i he hua kau efu. Mahalo tola whātolu. Koe mea kou whie tānake atu ho tānoa koe nā he tahau ke hika koloa ke inflation ba tau au ke haipa inflation he ia. E kai whahina koe oku asi mai, oku hiki koloa heni. Ka koe hiki koe koloa i tonga, oku toe tahi kehe atu. Koe hae uhinga te whito ki ai, oku tau hiki ka atoa pe o me a heni, ka oku te kai ke tau o ngoi, oku tau mo oni a ki tau tolu i hiki ai o me a heni. Oku hiki, ka oku ke iai ai ngā ahi whainga maarie, tau ke ilawa pe o whakatau koe kapa mailo foki. O tau lawa po ma e kapa mailo he ni pa ngai o furu. Ke whawhanaga ke kapa mailo i tonga ke ki tānak mangi ai mao. E koe tai mea ko hu mea mahu inga o paanga o lau koe i whakatau a kisiu. Koe aia koe mahu inga o paanga ai o koe tola Asteria e taha, o tola taha se ni te whawhitu mahalo tonga. Ia. I he beta. Pea hune ue sia lahi au pito he tu unga ia ko ia ai hiki koe a koloa. He hu watu ai kapa ai no pau tau siu tola hango fulu. O alu atu ia o totongi aki ai liriwe ai whiwhakatau aki e sirini tonga o tau whakatau ngā ke koloa ke sirini Asteria ai o tō tāna ke hoi se ni te whawhitu ia ki ai. Pea osi ko ia ko kehepe mea ko tūte ko whakatau ko te alatu ko whakatau GST tax ke heia mehe tūte ko whereti ko hāfua a ngai totongi. O tātāna kia pa te ne wasia rewa ia ai totongi ko o koloa. I he mea lahi. Koe palo pare mā pe ko tau
o tau nofo i tonga o ko me alahi tahi tonga ko kai ko ke tau totongi nofo. Mo malava ko ke tau tō hango ue pe i tonga o whakalato e tau fie mau o malava o ku hoko ia ko ki e pare tua ki e tau tuunga mo ui. Mai? Nofo ko i tonga pe neongo e ha ka koe mea ko whakatoka ngā isi ua. Neongo e mamafa e ngahi mea koe ka ku ilo koe hua tuia mahalo me aste e riani pe kon sila. O ku iai e ngahi mea te fito ia koe mahoa a koe suka o kei ange pe ia i tonga he. E ku sio koe ihe koloa. O ku iai ka mahalo koe ngahi mea u tau hu me e sia me ngahi pureanga e sia. O ku tō maa pe a ngahi koloa ia koe ia. Ia no tuunga koe hui asteria ni. O ku fetu ia ki pepe fetu. Aia o ku kau ki hu atu e Professor Kaipai. Aia koe mea rewa tau wakai ki ai o ke ai e feto kaki o maka tuunga. Koe maka tuunga te fitoena he maho inga e paanga nge ku ke hanga whamatala e o mahino mai. Koe maka tuunga e taha koe malawa koe ke kau hanga peo o ngō wei. Pea mo whau e tau koloa, mo whau e tau maonga mo ui tonga koe toi foi uhinga lele ia taha. Ia. Pea kau atu ki ai, pea mo e kwai ai kaunga lelei, o e malama ke toi hua te koloa me ngā i wheitu o ke he, ai kou tau mātā pe he maa ai koloa ia ai kau sia ina. O whakawhianaki me u koloa huat me Nusila. Ai aku tau siore vai ke toi lahiange ai ngāi hu koloa atu me ngāi wheitu ke he, o kui ai pe ne kaunga, ke anga e toka ki holo ai tuku ke heange ai tau tā noa ke mahu inga e paanga kai whakafoke atu e kai whahina, Io ko ngai me te fito ia o kuia ne kaunga ko ki whakatau a ki siua. Ka koe mea koe o whare ei o si au pito e tauhanga o re vai ai tala noa ki tuunga whakamamani lahi o ekonomika ma ngai mea koe ia. Meitonga, ka toi fie mau ke toka ngange ka wako ekonomika hono tuku atu ai ngahi mea ke kakai ke naulawa re vai aki e nau mo ui ke kaha u. Aina? Koe mea tahi ta pe aku pehe pe moeni tau nofo noa ia pe ku kai ke tau ilo he koe netia koe a social welfare koe oku iai pe hono ngata anga o na siu. Ka hei kai ke i alu ia o ka tau pehe ko futa whaaki ko whalala ki ai kua o ke pesete e tau noa pe koe uofu tupu o society. He kai la vai hai social welfare o fua a mea koe. Pea koe mea ai au tau whai whanonga hake ki ai. Pea neo kokotonga o tau ki whonia o kai ke iai ha mea pehe. Ka kulahi au pito ai wheinga ai kakai ke whaka e whihia e pure a ngahe ngahi tokoni kehe. O whape kai maua nau tau kei unga ke nau hanga o ngā wei ai tu unga whaka ekonomika whaka luku fua ko e whonua. O kui kai ko whea uhi ko tau tangi ko ke whie maue ai tokoni me pure a ngā i he tapa kehe ko tau wau ki ai. O kai ke tau ilo tato e ne usia ho tau pure a ngā whaka luku fua. Pea ko mea kehe kaha ia siua ta wheinga ke uku e ne whonu he ngā tala noa kehe me e whakapolitika re. Ka hei kai ke tau alu pe ke au e tau paanga o whakamore ki he ngahi mea. Hange koe bāhenga, ka hiki bāhenga. Ko ngahi mea ia o koe ke nau fuu tokoni whakahanga tonu nau tolu ke mo ui e kakai e whonua. Mo koloa o ku nau whakatau. Ka ku nau toi hanga nau tolu o vai tu ua atu ke toi lahiange. Ai paanga o whakaukau i he pure anga ke whakalato aki. A ene siema o ke whonua.
ka koe mea ko o wale ai o koe ka wako tokolahi a tau tolu e ku mau he tau hongo fulu ko si koe ka wako ekonomika ka koe kai ke whanongo au o kuna o mai tala noa pe whau nau kau taha ke nau tala noa ke nau hanga o tala noa e tuunga whaka ekonomika whaka mamani lahi ene whikau aki pia mo tau ki whonua ke tau he kukaua koe mo tau tānoa politikare, tau tānoa ke pe he koe ure anga e kakai ma e kakai. Mo ngāi mea koe ia kaku, ia i peho no ngata anga hiua. Ai ngāi mea kau kaua. Ko ia. O ki hua tu kai whahaina ka take koe tu koe ne tatala noa koe ni ki mamani tō lala Amerika. Fe fusiaki koe ni o kia e kaunga lelei hange ko hotala noa ki he tu umai a Lucia Mosaina ki hono ta ofi ai ano whaka e pou a whakaututo e tau ne ongo kukaua a Lucia ia koe whengangai mahino ia ana mo Ukraine ka koe koe ngā ko alake ki tō ngā koe ha o kuai ho nea ho tala noa ane nai tala noa ke whatu tamaki koe ai kai ke tau tokanga ke he tau uwha more he mei makatu unga e tau paa ngā ai peseti e ono noa ke fitu noa me ngā hi tokoni koe ni pia mei more ka ko mea ko hua to ai ke fai moa tala noa ke mea pe e ua na ke os kamata tala noa mai ke ai koe ha ai ngahi hato e ngahi mea ke tau toi sio ke tuku ke ho tala noa ko wingan ki tonga tuku ke ho tala noa ke whakatata a whakaukau e neutral movement ai ngahi whanua pasiki ka ko wingan ki tonga koe nai hanga he mea ka pau koe tau sio ke moi wha sosiare, wha politikare, wha ekonomika. Ai wha i tolu ko ia ke tau tokanga ange mo tau kamata ngā au e kei koe hinga koe ngahi nunua koe nu kamata ke tau whianga hangai mo ia. Koe mea ia o ko tokanga ki ai ulua ki ia. Koe mea ua o ku asi mai i he tau wakaipa ko ke hanga o mai tānoa i mahino mai ai kai ke tokanga ai ka ngako ke tawha ake o ekonomika ke nau teke i mālohi mai o ke ai pe ai hange ko sione fifita a pouvalu o ku tala noa ko tama pe e taha maara ka ekonomika o ku tala noa hune whenga mai ke hu mai ni tawha ake ai ekonomika ka koe hange ko whamatara o hange ko matawai vai e tau wako ekonomika mo umala e whekau aki ko ia ke nau hanga o te kei whewheka mai ha o mea whekau aki mo e tuu ai whanua mo e tuu whamamani lahi mahalo pe koe uhinga toko lahi anau tōlua o nau ngā au e pure anga o nau osi whaipe e nau vahe nau tole o mea ko ia pia mei he nau ngai pot ngā ue ka kou whewhakafokat kai whahina ngongo whehu ia ko ia ki anga he mea ke tau whai e tonga ka meanga e tau sio ke tau kauako whakaru ku fua hange koe ke te au o si i whaarea e tau kauako tala noa ki he o mea lahi ke tokoni me hona ngahi mala e kai whakafokat mala Io siua koe mea whaunga ia he kai ke tau ngā au e whakapure anga kātoa. Ka koe pure anga o kune rewa e ngau e whonua. Pea ko pau rewa ke nā whanga whotu ke lava ai ka kai tua tau pēn koe ekonomika. Ke iahi a whahinga komiti ai pure anga o ko kāwai pure anga pea mo e kakai mei tua ta mai ki ko unofo tua o ku nau i he mala e ko ia i hono tala noa o e tau mua ngā au whakapure anga whakaluku fua.
O kui ngai koe mea koe ni ke tala noa I pe kau ngai whapure a ngā ko ki ngā au ke hoa. Ko pau ke nau hanga ai ke toki wholahi ange ai nau hanga whao ai tala noa koe ki he whaka-ekonomika ke kau atu mo kakai ekonomika koe o kui tua ia me pure anga. Ke ia hana ure o I loto I he tala noa. I penau toki au nau tolo whao e nau kai ke o tala noa I whakaluku fua he whonua ake le leitaha. Ko mea whawhaunga ia, ko pau ke tau whotu e tau tolu ai ngai mea pe. Ko tau whotu association ke whai holoi ai koe hako. Aho, koristu tuku mo e hāfua pe ai kau university koe hako na e hako I USP pa koe na association whaka USP. Koe umea whakapolitiki ia. Ko ai ke nau fusi mawhai ke nau pure I holo I ngahi mea. Ko mea ia ku I loa I mamani ngahi mea whakoristu tuku la. Ka kui kai ke koe atamai re ia o ku whakanofo taha I korisi. O tatau ai pepe koe hae maa o lunga ku lau ki ai. Ko paurewa ke tau nofo o te tau whakawhalala ke api a kope taha. Ka tau whainga I ke veteki ai tala noa koe ke ngai isiu wha-ekonomika, ngai isiu whakapolitikare ke kau atu ai kakai ke ki whaalahi ai tala noa koe ki ai. Hange koe ni, ko tau au koe ke whainga tuunga wha-ekonomika pe ni o wilo koe ke hatau paanga. Ko mea o tau ua ki sio ki ai, ko whakamore ai pure anga, ai paanga whonoa. Hange koe ni koe mea whema hoi World Bank I Amerika. Waki sio I o whakamoreo ka mata tu ume iai ke sio. Ke ki seivi hau paanga. Na e toki osi pe ai Pachetti ko osi. Na tau sio ai. Na e hiki ake lau miliona ai paanga wholau pe ai kau minista, ai kabineti. Pe koe 5 miliona. Koe mea koe ke whehu he taimini. Koe paanga wholau koe ni umulawa o mai ha paanga ha o mou wholau ke tāpuni a ke paanga koe ni umai pureanga. Ka koe o pe whoki koe konga lahi o koe o ia koe mea ke whakalaka. Koe o po whola nipa. Kore pe koe ha. Ka koe kai ke tau ilo tau. Ka taha pewha tā siwa. He koe ngai whonua ko walu ke bankrupt I mamani. O ku whakahu marewa polo kalama o ku whaka-ekonomika la lahi koe austerity. Ke whakapoto I pea ki hai ange hono konga loto ke toi tutu e ange le whakamore whakapaanga. Kua uki ai a karisi. Pea kui ai ka hono kakai nau tau ke ai oku ofa peu ngā ue pure anga ki mea ka ko mea koe mahu I ngā si ua ke ua whakapuku pe e tau ngā ue ke ki kakai oku ngā ue ke pure anga. Ka kuia ngahi mea he whonua e toki whakawholahi ange o siakare ho o kore tokoni ke kau mai mo kakai koe o kui tuai I he pure anga ke nau kau hanau reo I he mea koto. I he tala noa. O ange pe koe ako. Ako ke ki whakawhalahi atu ke lahi tala noa. Ka o ta foka ke pe o ririu ha mea koe whai tala noa I ke ai koe nai whai mai koe he pure anga koe akirisi mo mea. Pea kutoia upe ke taimini mahal I he tau ngā au I he tau university o ange o ke whakapuku pe ai ngā ue ki he mea kotoa. Ka koe tau kore koe paupare ma whakawhaunga ia ke tokoni ki he tau mea. Hono whakawhalahi e pure anga hono ai ngahi o ku whaaui pēna tōko consultation ka kai ke tau wata tō ai ko consultation ka tau wate mau atu ke tau tala noa. He koe tala noa e kai ko toko lahi ia o kai ke mahino ka nau tō ai mea ko tala noa ia. Ko tala noa ai di whakaprofesionare ki he kaweinga o hange ko ekonomika, o hange ko politiki, o hange ke tau alu ki ai. He kono uhinga he ke tau alu tato ka whahinga pure anga. E alu pe taimi mo lahi ange fie mau ke whakatoria.
a se ma wa kakai ka tai me ni I o to hala ia mo me ko sai ke fono o ki ke to nga pa ko kore I wena ko ha to kon sai pe to kon ka kuia e to ai kakai e na fie ma o kwa ke na whakaukau e na to luia ko fie ma ko to pe ko pau ke ano paanga pe ko paanga ko ia kore me pura e o mai he pura pe kua ngahi langa whakalaka e kai lava ia o ka pau ko konga lahe paanga e pure anga o ku alu ke whakatori a fie ma ko I lore a kau politika re e laftan ai tuunga ko ia ka ke nau ke nau to luia ke pehe e sai eni ke fonua pe kai falu ko fua fua more ko ko sai pe ko nau I misi ke kakai ko me ape nau hima ka ke nau to whakalave nau to nga awe le pure anga ko hiki me ko va henga ka ere va pure anga o kwa ke fulo ko sai me pa anga pe o fafa o ko tau ki perengesi au pito me ko hiki va henga siwa ke tala noa ko pau ke matua tala noa I ke sai au pito ke moho e ka veinga pe tau toki ngau ka koe atu pe e ta whakatata ki he mea ko ia ke tau ki ka mata e tau ngā aue mo whakakaukau e ku whawhawhai o te mei mu e tala noa te mei muri pe he ka hike ha ko alua nia tala noa ke tau hiki wahenga ke ka tau wahenga ko mau e nusila mo Australia pe o kuia e foi tano alo ia si o ko hu mai ai o pe e te walo ki Australia mo nusila te uba he kilo ai o ko kala o ko to si au pito au ne si ai ne ba he kilo mo pai nga vai ko tala no alo ia ko mea ko ki ho atu e kai whahena ko ka ke tānaki mai mo ke whaaos mai e ko ta'awa mai e ta imi e ta iwa ko mea ko asi mai ko e whakapaanga o tō ngā whakapaanga ia e ngai whanua mūrini pe heke United Nations mai ngai kautaha tokoni ofa ko toa pe. Ko mea ko mahina mai me tō ngā me he tatala noa ko ni. O kui kai ke asi mai a me he pure a ngā. Ko nau whaunga ngā we me nau whaunga whai. O ku nau hanga whaka asi mai ai ko pa anga ke. Me e tau tuku hau a tau tolu mei muri. A ka kai tonga una whai muri me ngai whanua muri me nau tuku hau. Ko mea ko maari e ia ai. He koe tau tala noa koe ke ngāhi whakamore, ma ngāhi mea tuku a ki I pe he o ku hala. Koe ngāhi ki hiki wāhenga, o ku te whakatoka ngāhi ki taia o ku hange koe hono whai ana ia koe paanga tuku hau pe ai whanua. Nā moe paanga tuku hau ai whanua, o toi rawea pe moia I he whainga whakaukau koe. Koe poini pe ko whikaraka, tu koe whikaua, tala noa maari a koe, ho whenga ke whakamahino mai ai tuunga koe o ku te kai ke ka kato mo oni e whai whatongia ai kauako, ta tau pe I loto I e pure a ngā mo kauako I tua ki e whonua. Pe a ku te kai ke asi mai o ku whai whamato ato I a whahinga tātālanga, tala noa mo tālanga ki a whahinga mea ki lelei e whanua mo langa whalakalaka. E tau whakatata ko whakatu koe ni o university whawhanua. Ko university whawhanua, nei kai ke kauhaka wako meitua I ka wako ko ke nau ngā o e pure. Ai ka wako tonga I hono tātala ngai ke top whakatu o university. Ka hiri ka university ai pure a ngā paka university whawhanua. Nei to tonu ke kawat kai ka wako I loto e pure anga mo ka wako I tua. Ka koku whie ka anaki pe ka whafoke atu ke anaki mai pa ke a whangatuku mai
a e tau polokalama malo. Io laftani ko nunu ia o e tau tala noa ki ha whaunga kai ke tau fu mahinoi. Ke whekau ake e whaunga mo i kakai o whanua. O koe ke pehe au koe kakai noa ia. Ka koe mea ko hange koe tala ve hei kai ngā ua whakapure anga tangata ako koto ape. Pe au kui aire vai ka wako hanko son tala noa au tala noa mai ekonomika ka kui tua ia. Oku tonu lewa ke ki whao i atu e pure anga e ne ngahi tala noa ke tuko tala noa wha politikare ai o tala noa e ngahi kaweinga mahu inga au pito moe kakai whakaluku fua ko o hawahenga koe hafua o sai pehe koe nau fie mao ka koe tala noa i koe fo i misini ke whao ke ne hanga whakalato ai fie mao ko ia koe mea tahke ilo he kakai koe i tonga koe paanga toko noahi taha o ku alu ki tonga paanga koe le uri atu he kakai tonga i muri. Hare, mon, ia. Moe kawat koe o ku kehe pe ai ri siri ni moe kawat ke ngā ue moe hafua mahalo toi lahi ange ai paanga koe ia. Kai ai ke mahino ki he kautonga koe tala noa koe o koe ke lava a langa whakalagalaka ke tau whakafotunga mai ha ngā ue e mauai ha paanga lahi ai paanga muri e whonua. Koe ngā ue ko toa pēna e whakahoko ki he paanga muri e whonua na ta o sta noa ke mata paanga muri e whonua. O sta mate i katoa he taimi koe na e ngā ue whapolitikari ai tangata koko alkispohi. O kui kai ke tau whakaikai i tau tō nei ai tōnou no. Ka koe tōnou no, ka koe kawe i ngā ia o ku tonu. Pea tu tonu e whakarerei e tōnou no, kene ke i hapai te ai kawe i ngā. Koe mea ena kai ke whai. Ki asi pēa palapare matamte. Asi pēa palapare matamte. O si katoa e tau ngā ue lalahi ke mao hapa anga muri e whonua. Ka tonu rewa ke tau wako me iai, mo foi kuonga e taha o tupofa, e tau ngā ue ke he niu, mo ngā ue ke mea kotoa pe, na tau. To tae au ngā mo kuonga ko, e ka tonu ke tau sio ke ai, pe tau sio, pea mau e tau whakaukau, e lava pe o ngā ue i a tonga ia, whaka ekonomika, ke whiauhi o whakatatau ke no fulahi, ke ekonomika. Ka kuhange ko ho lawe, ko paanga ko toa pe o ko toa atu. Ko lau he kau mea, koe ke tau sia kau mea e ke ngā aue koe na toa atu ai paanga. Koe ngā aue ai, koe kakawai kakai. Koe kore, koe ofa. Ka koe mea koe ke nau whakaukau i, ke tau nofo whawhelawe i a iwi whaka ekonomika o whonua mo e tau fie mau. Koe mea mahu inga tahaya sio ke tau sio ki ai. Pea sio ki ai pure anga ki he ngahi mea whakatoa. E ku tau wako pe mea koe lu hoke ngai whonua. He kai ke toi aha polokalam whakakake ha whonua e kehe. Hono nau whakahiki pe kehe, ka koe whonga ia e tatau to pe. Hange koe whakahoko mai koe ni ai koe ngahi whonua ku alu ke tuku whakutama ki o bankrupt o ku whakahoko e nau austerity program ki e nau ekonomika kono ki i hai ia ke te puke ho tau a puke mo te whakamore ke kai lava ke whakakake ai whonua ki he tuunga ka kutawa mana ki te laftani koe tau tānoa koe ni au ngāt ka tau tokanga au pito ke ngā ue pureanga ke toki i whakafōlahi ange pa ai ke uhinga whakaprofesionare e ne mea koe uku i ko consultation. Pe koe tala noa mo e kakai ke o atu ai o kuiai ngahi kawei ngai au fie mau e ilo whakamatao tao ki ai. Kau to tonu rewa ke nau whakanofo ai consultation i he ilo whakamatao tao o fie mau ki a polokalama. O kai ko e nusi whakataha pe tufa tanke vai mo tufa septiki
te mo tala no ko ki ekonomiko ke o mai pe kakai te tau ke fai e mea ko ia o sai pe ia ke o mai kakai ke ma o community pe ma kalele ka ko taimi ko tau ta no ai ke ekonomika o ke he hono kakai o a tangata ia o mai ki ai ta fotu a ke ai tala no ko ia ka tau mana ki pe laftani tokanga pure anga hai ko ki whakafo la hiang ai mo toi whawe ai mea ko consultation ke to sayang ka koe mea ka koe tau ko whai ongo tau si o pe he ngahi press conference o i kai ke whai homo ka ke na watu mo hawhehu i o fo o koe o atu ai pe koe eke whanki mea o ku os ilo pe hono tari ona ka ku ka whakahela ia ke pare mia o atu mo whanki whehu i te kana watu mo ha mea ka kano lelei ke tala noa i he taimi unau tā noa mo pare mia he koe whenga maari e si o i kai ke loolahi e murini ke aluato tala noa mo pare mia iha taimi ka ko tonga o sai au pito me mei koe mahina ko toa pe unau tala noa kana ofa mai o nofo fai e nau homo e ka ke ngahi mea ke fi mau he whonoa ke langa whalaka ka tuku ai o ato e ke whihu i politiki mo i whakahela pea kou malo i au ke taime pare mea ke whakamore ke ngahi mea pe Malo pito kada malo pito malo pito wakau kai whahena ai talanoa maari e ko whiunga ai ta polo kalama ta ope ko maala ai ngahi vete o ke whai kai ke toi ta anaki ki ai ko toi ni ene mafola atu i he waha o pe ke inasi ai pe mea mai ki ai ho tau ahu eiki mo tau ka inga me ngai tapa ke mau inga vito ngai whakaukau ko ke tuku mai pe o mau inga ke whai ha si o loloto ki ai hoi me ka inga whanua he ilo na iai hano aunga kai ke o kou whapapa mo whamalo atu pe a pehe whoka ki moutolu ko tau pe mo kau mai o whalahet ka te moutolu pe a whapapa atu ka te moutolu ko tau pe te mo mea mai e kahau ki e polokalama ko uia ai university lo au pe mo e tau polokalama ko ia ko lo au mo mamani ko talanoa ki mamani kana e whakate whito mai ki Isleri i Ukraini pe a pehe whoki ki Taiwani pe a mo ene hao ki he tahi moa nā pe a mo tonga whamalo lahi atu. Malo bito kai whahena ka Profesa Enoch Fotuakau tatatau ai ka tatoki hoko atu. O whalahi atu malo. Malo pi siwa o fast